F'dan il-video se nurukom kif nużaw l-MS Booking biex il-ġenituri jibbukkjaw l-appuntament tal-parents meeting tagħhom. L-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu niftħu l-browser u nidħlu fis-sit myapps.microsoft.com, nagħmlu enter. X'in jiftaħ immorru fuq it-tab Apps. Fl-ewwel fil-liera għandkom l-icon tal-booking u nikklikkjaw fuqha. U hawnhekk infetħitli il-booking page. Fuq in-naħa ta' isfel se taraw booking pages illi tkunu diġà ikkrejajtu. Aħna ħanaqbdu waħda minnhom u ħanikklikkjaw fuqha. M'aħniex se mmorru fuq Create New, mela se nsibu waħda li diġà hija created u ħanikklikkja fuqha. X'ħin tiftaħ fuq in-naħa tax-xelluk ħassibu waħda mit-tabs li hija Services. Mela ħanikklikkja fuq Services u ħanikklikkja fuq Add New Service. Mela jiena se nagħmel schedule ġdida tal-Parents Meeting li se noħloq għal din is-sena. Fejn għandi fil-field fejn għandi Service Name ħanikteb Parents Meeting. Description nista' nħallija vojta, il-location ma miss xejn u hawnhekk se nagħmel Add Online Meeting għas-sempliċi raġuni illi l-meeting se jkun online. Għal dawk l-għalliema illi ma jkunux jridu jħolqu links għax ma jkunux se jagħmluh online kemm jagħmluha off, jħalluha graded out. Fil-każ ta' duration dik ħanagħmilha jiena kemm se jkunu twal il-meetings, jekk huma 10 minutes ħanagħmel 10 minutes. Il-bqija ħanħalli kollox kif inhu. Mela dawk huma l-basic details tal-meeting li qed noħloq. Taħt basic meetings għandi l-availability options u nibda niżla waħda waħda. Mela l-ewwel waħda se nikteb jiena se nagħżel kemm hu twil il-meeting. Mela jekk ikun 10 minutes ħanagħmluh 10 minutes. Minimum lead time hawnhekk ħanagħżel jiena l-inqas li jistgħu ikollhom ċans biex jibbukkjaw jew jikkanċellaw ħanħalluh 24 hours ġurnata qabel. Il-maximum lead time jiena ħanajdilhom il-sistema se ngħidilha meta sa tiftaħ. Mela jekk jiena rrida tiftaħ 15 qabel ħanikteb 14 days. Niskolja l-isfel u importanti ħafna taħt General Availability din hija importanti immens li nagħżel not bookable. Ir-raġuni hija illi inkella jkunu jistgħu jibbukkjaw ġranet oħrajn mentri jiena rrid ġurnata waħda partikolari biss. Ninżel l-isfel biex nagħżel il-ġurnata mela ħaniklikkja fuq Set Different Dates u hawnhekk mela ser nagħżel il-ġurnata proprja tal-Parents Meeting. Mela ħammur pereżempju March u ħanagħżel 8 March. Okay? Awtomatikament hawnhekk ġieni 8 March ukoll. Importanti ħafna jekk hawnhekk tażlu pereżempju 9 March u tarġgħu tibdluha, manually tibdlu l-end ukoll. Jiġifieri noqogħdu attenti illi ikunu it-tnejn l-istess. Bookable when staff are free dik se nħalluha, ovvjament aħna rridu nkunu free biex inkunu nistgħu nieħdu l-booking. Ħanitla l-fuq u ħammur fuq it-tielet tab li hija Assign Staff. Issa la jiena teacher waħdi fil-każ tal-primarja ħanħallija single staff. Il-multiple staff hija għas-sekondarja meta jkun hemm iktar minn teacher oħra, minn teacher waħda. Din importanti li nitfuha allow customers to choose a particular staff for booking dik hija tat-teachers jekk ikun hemm iktar minn teacher waħda. Issa select staff. Issa jiena teacher fil-każ tiegħi hawnhekk għandi Kevin Mark Grima, mela hawnhekk se jkollkom isimkom mela ħadd isselektjawh. Tajjeb, għax it-teacher hija dik temmek importanti ħafna li tisselektjawha. Tankompli fuq ir-raba tab li hija Custom Fields, issa dawn huma l-informazzjoni li tixtieq mingħand il-ġenituri.
Phone number m'għandix bżonnu nista' nitfih, address ukoll, customer notes ukoll. Importanti imma illi tħallu selektjata il-customer email biex huma jkollhom fejn jittajpjawlkom l-email address tagħhom fejn ħajirċievu l-link tal-meeting tagħhom. Aħna rridu wkoll illi jiktbulna l-isem tat-tifel tagħhom mela ħanagħmel. Jekk hawnhekk m'għandkom xejn kull ma tridu tagħmlu add custom field u tittajpjaw il-żewġ kelmiet student's name u ħanagħmluha required ukoll, ippermettuli di rridu nagħmluha required ukoll. Mela hemmhekk il-parents ħajkollhom żewġ fields x'jimlew, l-email address tagħhom, irrelevanti jekk hux iLearn jew Gmail, imma importanti ħafna l-isem tat-tifel jew tat-tifla tagħhom. Hawnhekk ma missu xejn. Ħanaslu għall-aħħar tab li hija in-Notifications tab. Mela hawnhekk għandi di diġà qiegħda ttikkjata u se nħalliha Notify the business via email. Issa għal dawk l-għalliema illi se jagħmlu l-meeting face to face din ma jittikkjawix. Imma għal dawk l-għalliema li se jagħmlu il-meeting online importanti ħafna li hemmhekk nittikkjawha. Niskrolja l-isfel. U importanti ħafna illi fejn għandi email follow-up, tajjeb aktar xis-sistema by default se tkun ħolqitilkom din il-field ta' hawnhekk, din il-kaxxa ta' hawnhekk. Din ħanagħmluha delete għax aħna mhux ħanibatu follow-ups by email. Tajjeb, mela hawnhekk inħallu kollox l-istess, lestejna it-tabs, imlejna it-tabs kollha mela issa ħanagħmel save changes. U hawnhekk għandi d-dettalji tal-parents meeting illi ħloqt, fosthom hemm kemm se jdum u hawnhekk għandi il-link illi tani li jiena bħala liema se nibgħat lill-ġenituri tiegħi biex jibbukkjaw il-meetings tagħhom. Dik kull ma rrid nagħmel nikklikkja copy. Però ħanidħol fiha ħanurukom kif tidher. Tajjeb, hawnhekk kif qed taraw mela għandi x-xahar, għandi l-ġurnata magħżula u hawnhekk għandi l-ħinijiet kollha 10 minuti embedding. Every 10 minutes għandna meeting. Issa din ħafna importanti għalikom. Jekk inti tixtieq tieħu break, ikollok break, importanti ħafna li l-ħin li tixtieq il-break fih inti se tibbukkjah inti biex il-parents ma jarawx. Mela, ħanamlu eżempju, mela immaġina jien fl-10 nofs irrid I want a 10-minute break. Se nikklikkja fuqha, ser ninżel l-isfel u ħanimla id-dettalji li huma required. Issa dan il-booking huwa għall-għalliem li jismu Kevin Grima, mela ħanikteb id-dettalji tat-teacher, l-email address, importanti ħafna mbagħad ukoll ħanikteb l-student's name. U hemmhekk ħanikteb ismi l-istess bħala teacher u ħanagħmel book. Ħanikklikkja OK. Alright, u hawnhekk qed jgħidli li sar il-booking. Mela ħanarġa' mmur lura fil-bookings page biex nurukom dil-biċċa tax-xogħol. Jekk nerġa' nikklikkja fuq il-link, ħataraw illi is-slot tal-10 m'għadix hemmhekk. Għas sempliċi raġuni li dik hija booked. Mela jekk inti trid xi ħin ieħor illi trid break, kemm tikklikkja fuqu u tibbukkjah. Importanti ħafna li tiċċekkjaw illi l-ħinijiet jispiċċaw sas-satej u kwart, sas-satej u nofs. Jekk għandkom iktar ħinijiet hemmhekk importanti li tibbukkjawhom biex ma jibqgħux jidhru għall-ġenituri inkella jibdew jibbukkjawlkom ħinijiet wara is-satej u nofs. Ħammur lura fil-bookings page. Hawnhekk mela kif qed taraw hawnhekk għandi il-link ta' timetable biex tifhmu tax-schedule fejn il-parents ser jikklikkjaw biex jibbukkjaw, ħanagħmel copy hemmhekk. Nikklikkja copy, għamlitlek very good.
Issa inti bħala għalliema dik il-link ser tikkupja skont iċ-channels li tuża biex tikkomunika mal-ġenituri tat-tfal tal-klassi tiegħek. Jekk hux fuq Teams, jekk hux by email, jekk hux għandek forsi grupp fuq l-MS Teams, dak kemm tagħmel paste, tiktbilhom nota ovvjament u huma se jirċievu malli jimlew il-booking b'isimhom, b'isem it-tifel jew t-tifla u bl-email address li jkunu għażlu u mbagħad malli jagħmlu book huma ħajirċievu email bil-link tal-meeting li se jkun se jsir miegħek bħala għalliema.